bafowethu ma South African ezibhlungu ukuthi lama commissioner u2 iHaddock iMadlanga commission ukuyilalela kwethu nemibuzo ebuzwayo siyazi ukuthi akukho umuntu ozoboshwa bona akekho umuntu abambophayo but there to investigate ukuthi information eyashiwe ubaba uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi inabo ubufakazi yabona bakhonela lokho kodwa before uMadlanga aqale khona umuntu owaveza ezokhulumela iMadlanga I think uspokesperson weMadlanga ukuthi bona abanawo amalungelo okubopha akekho umuntu abambophayo abakushona abakwenzayo akubophi umuntu nangithi ngithini akubophi umuntu so lama commissioner u2 yase parliament ile iMadlanga angiyiboni kukhona la ebopha khona umuntu kodwa ukuthula ubufakazi nalona ekuthiwa wenza ukuthi eze azobeka iside lakhe inkinga esibhekene nayo ngoba abantu abaningi bathe South Africa babheka ukuthi kwenzakalani i-outcome yalama commission omabili azosuggesta wona anikeze upresident I'm not too sure ngale iHaddock yakhona yaseParliament ukuthi yona izokwenza njani kodwa ngeMadlanga kuzokwenzeka njengezondo commission benekhumbula ukuthi sambona uZondo esenikeza esenikeza umongameli imqingo yokuthi nanti lokhuzaneni saphinde futhi sabona futhi nangephalaphala laba ababedlokhutha sebenikeza information ukuthi basho futhi ukuthi kunezinto umongameli ekufuneke aphendule ngazo lana ekufuneke sisizwe sithola ukuthi ubani ekufuneke abe responsible athathe i-accountability la uyabona nje mina ngabe kungcono ukuthi mhlambe abantu abanjengo Mchunu noSibiya abasakhokhelwa okubhlungu kakhulu ukuthi njoba suspendiwe uMchunu usakhokhelwa ususpendwe kanjani unama allegation nje ufuna ukuapprove bani isizwe siyapi siyakuphi azokwanda amathuba emsebenzi ususpend umuntu uphinda futhi uqasha omunye ozombambela uyamholela ayikho lento yabo so really these people the politicians they don't want to take us kahle ngokweqiniso they don't take us serious they just taking us for the ride yazi kunale specialist esikhona nje ekulokuthiwa uBrown Mokgotsi uyabona uBrown Mokgotsi uphethe remote enkulu lekuthiwa universal remote uwazi zonke indaba uyabona uyaphuma uyangena kwisystem yase South Africa uphelele wazi yonke into yabo ungabe kadabizwa lo muntu futhi ungabe istate sesimvikelile ngoba angimbone evikelekile yabo kodwa ukuvikeleka kwami okukhulu kubheka ukuthi uGeneral Mkhwanazi ngimfuna mina evikelekile kodwa nakhona sifuna ubulungisa ukuthi kube khona kungalekho ukuthi abantu beba sagcina kucontactwa nje kwiNC ne step aside asasebenze manje sagcina ngo Mahashule istep aside asekho sasinabantu abathizeni abakufuneka bebe khona hayibo sithule siyabuka asisebenzi yini lo minister manje yena kuthiwa akalokhuze siyazi ukuthi phambilini uGeneral uCele wakwatholakala ethenga ibhilidi thizeni wakhishwa kwaqashwa omunye umuntu ngoba kwase kwazeka ukuthi wenzeni indaba lona enikezwe ukuthi asuspendwe ebese qashwa omunye umuntu imali lokho ikhokhwa kwenzakalani why kumoshwa imali kangaka ngoba kwalama commissioner khona azophenya nje kodwa akwezobopha umuntu ayisuka kudlaliwe ngathi man ekudlaliwe ngathi man bafowethu sifuna ukusebenza sifuna nengazi zethu isebenze sifuna kwenda amathuba emisebenzi kodwa wekho amathuba emisebenzi kulokho ekwenziwa lezi zinto lezi imali ungabe zenza le futhi ungajabula lezi imali kube ziyathatha kunikezwe abantu kukhutshwe labo 350 ongenanike